August ni som paruk sang ni som ni paruk chol ni ania bazar thlir tu te chipai ule nimin jing khan Indonesia ram Flores Island chu lirhing 7.7 ana ina soya mi som thum pariadan thi ti puanani United States Geological Survey USGS inan tarlan dan chuan lirhin hun hi Indonesia rama nimin jing lamdar nga le minute som nga pariat khania Indonesia Flores Thliarkar Tuipuikam East Nusa Tenggara province lirhi anginga lirhin tan na epicenter hi Flores Thliarkar khopui ende atanga marthlang lam KM songruk pariata hla ania leihnuai KM som vela tanga intran ni inan soi nimin nileng khan after shock voi som chuanga thleng le a anaber chu 6.1 ana ni antiboka heti lai hian nimin tlailam khan Indonesia ram khothlang lam Sumatra Thliarkar 6.9 ana in liranging le boka helirhing hi Flores lirhing nen inzomna nei lo lirhing sang ni in USGS te chuan an soya Sumatra hian chiat na thleng report ala omlo ani nimin zinga Flores Thliarkar lirhing a hian mi somthum pariatan thi ti finfiani to thu Indonesia National Disaster Management Agency ho tu Suharian to chuan a soya mithi te hi Sika Manggarai le East Manggarai rambial pathuma mi te deuh vekan ni atia heti lai hian chan chuan na thok tu te ho tu fathur raman chuan mithi hi somli an ni ti asoya hliam som nga an omni in a soibok lirngin tan na iber na gekio rambiala cheng mihring sang ni vel chuan an chen na in tlan sanin mun him man pana an khuan chu san deuh vek ni in Suharian to chuan asoya East Nusa Tenggara police ho tu Rudi Darmoko chuan in chimle thil chia tam hle ni in a soi Suharian to chuan chan chuan na thok turin helicopter pathum le chan chuak tu long tir chuak ngala ni thu asaya atul tak thuta in thiar chuak thei turin ro manna an siama East Nusa Tenggara hi Thliarkar te takte te omhrang thlia an nia wangin in thiar chuak tur chuan ro manna fel takan mamo ti asoi heti la hian nagekio rambial kalpo na chu leimin wangin apinga inbiak pona chiata wangin chanchin engman la hre theilo boka longte in tlo po dan zong mek ni in Suharian to chuan a soi boka mithi za thian lapun bel nge yarin om atibok lirhin tran tir hian Indonesia Meteorology Climatology and Geophysics Agency chuan tsunami warning anti chuaka ma se nuwa an hlib le ta a USGS chuan helirhing hi Flores Island a mihring noi nga velin an tuar turan ngai thu an soya inchim le chia tam ema wangin nun na chan an tam hlerin om antia after shock hi ni engemaw zat chung la thleng thei zel ani wangin chiat na bel cha thei ni in an soibok Indonesia hi mihring makta duai zani somsari aya tam chen na Thliarkar singkhat sang sari vel om naramania Pacific Ring of Fire lai taka omania wangin khowela lirhing tuar na saber ram ania sangha zakwa somkwa pani December thla khan Flores a hian lirhing wangin mi sang ni zanga zet an lo thi to ni Iran chuan US chuan chaklo pom mai turin an hrila US President Donald Trump chuan US khwale tuite chu Iran in dona wanga tuial thei man to zel machon turin na hriat tir thung puantongin Strait of Hormuz honani theina na in biak na mason na omlova tunari phei chuan in biak na hi an chola Strait of Hormuz a longlut le chuak dan cha zelani nimin khan Iran Deputy Foreign Minister Kazem Garibadi chuan exa post siamin Strait of Hormuz hon le khar chu Iran thu ani in chaklo ti thudik pom du lawa du thu samrama inom chung chuan Iran chuan kan dang zel don ati heti la hian nimin khan Iran News Agency Saraha News chuan Iran Foreign Minister Abbas Araghchi thu soyantar langa Araghchi chuan US nena in biak na nei chun zaman tumri lo thu asoya Strait of Hormuz a longte an kaltang le theina na honani le don chuan US chuan an ti tur le hlen chhuah tur an nei te an ti in an hlen chuak phot tur ani ati ni in an tar langani heti la hian nimin khan President Trump chuan New York City a Garden City a political rally na in mi puima thu asoya America mi puite hnena chuan ramsual lutuk Iran in nuclear ral thuama nei lo na turani dona wangin tuial theimana poisa tlem sen bel chu hre lo tur le pom thiam turin na hrila Iran hi kan hne trap to a
kan hne vele Hormuz Strait chu US rambung khata ka puang don ani ati President Trump hian Iran hi beina tak tak du lova na tak takin awawa thlona tanga bom thlak le missile manga be point ti tak takin na be ngai lem lova na tak taka vo hnu loka inrem na an nei hnai ni in a soile thin boka athu soile uibeng hlin tur omlo anlo ti thin ang deuh ani fawani official record a chon zir top ni khan Strait of Hormuz hi longpahni chein an pal tlanga longte hian transponder offin signal pechuak lawin helai li teng sol hi an kan theya ma sengun taka vena ni awangin chutianga local tlang theilong chu an omani point tam tak an ni theilowa US in Iran a be ma khan Strait of Hormuz hi nitin longza somthum ai tamin an pal tlang zia tun nen chuana in thlau veng veng hle ani hetianga Hormuz Strait dan pinani ta ka wang hian khowela tuel thei har satna na sa a US ngei chu atuar tu zinga telin atuar na ber zinga mi an ni meka US Vice President JD Vance chuan mani lok khan Fox News in an komna Strait of Hormuz hon chu an thu pui berani a adot chu Iran nuclear deal ani thu asaya US in Iran an be ma khan Strait of Hormuz hi zalen takin englong poin an zo thina thlanga chung Iran an be hnuwa zalen lo tual meka Iran in US chu an tlom ti pom turan hril po hi adik na chen na om ve thei tho ome nimin jing khan Israel chuan Lebanon chim lam chu thlona mangin an boma Lebanon thu nei tu te chuan Israel be na wang hian mi som pakhatin nun nan chana thijinga hian meichia pahnih le naupang pathum an tel an tia Israel chuan Hezbollah hoin Israel sipai pathum lai an hliam phuba an la ni in an soi Israel thona te hian nimin jing khan Lebanon chim lam hi an beya nimin chun khan mi thijinga civil mi an tel chu poi an ti thu an soya Hezbollah firfiak te hian sipai compound chunga in himnan civil mi anom tir thin nia soin meichia le naupang thi te hi Hezbollah commander senior pakhat chung ten ni thu an soibok Lebanon President Joseph Aoun chuan Israel chet na hin takademin US malak na Lebanon le Israel in biak le na tura Israel in zo na chan turan nei beldon ti asai Israel thona bom thlak awang hian taire marlam ansar khuwa in pakhata mi pasari thi in pani in hliam an tuar ni in Lebanon Health Ministry chuan an soya nabati khopui marlam der al zarani khuwa po mi pali thi in hliam engemozat an om antibok IDF te chuan Lebanon chim laman bom thu hi an soya Hezbollah ho om na mun anral thuam da na mun le Israel sipai te beina ta nan man thin mun te an be ti an puanga nabati le ansar hi mel ko vela in hlatani a henga te hian Hezbollah ho mun poimo te an be an tia Hezbollah ho in le hnoi puk thata kan nei na ali ta herrich chu na sataka be ni thu Lebanon lampo in an soya nimin tlai lam khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan sabat nia ti ngai vak lo ti in English in thu chu asiama tukin khan Hezbollah ho hian in ka ha in rem na bo chia in kan sipai te an beya heng kan sipai te hian kan ram chin ram ria kan mi te an veng lai chu Hezbollah firfiak te hian ron bein sipai pathumin hliam na tak an tuarani atia hetianga kan sipai te beitura thu pe kan ti chuana mun Hezbollah firfiak headquarters hi IDF te chuan an beilet veta a sipai compound a hian civil mi anom ti an hresa lawani atibok IDF te chuan niminan beina hian Hezbollah sipai tha Radwan Force Battalion Commander Ali Samir Al-Has Hassan athi ni in an soya Al-Has Hassan hian achung te hi in pen na na mang ni an hriat thu an saibok Ukraine chuan nimin khan Russia sipai te thlona tum hun le an rocket center chu missile mangin an bei Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan nimin khan Flamingo cruise missile mangin Ukraine ram ria tanga KM zakwa vela hla Russia rocket dana hun an kap ti asoya remna le muanna kan duwa chumi nei tur chuan Russia ral thuam ti chiat saka an changna ti tlem zel hi apoi moni atia Russia airfield Ukraine beinanan man pon ka chiat sak ni in a soibok Ukraine sipai te pain Russia ram Nizhny Novgorod Biela airfield le Samara Biela Progress Rocket and Space Center an ka chiat thu an puanga Samara Center a hian Russia chon Razvet broadband network Russia in Starlink angan man megatan rocket an siam thin antia Starlink hi Russia in an mang velova Ukraine chuan mangin drone mangaral beina an chung nun pha hle ani
Nizhny Novgorod bial thu nei tu te chuan Ukraine beina chungchanga thu chua an nei lova Samara bial thu nei tu te chuan missile hmanga ben ni thu le an air defense ten an lo dan nual lain an industry then khata chiat na te na wa thleng ti an soi thung nimin kha India ram Independence Day voi somriat na ni in avoi khat nan Vande Mataram hla chu azawa in chang rukzet chu sak chuani ta a helha national song chungchanga hian in hnial na nasatak achuak chhozel don ni in alang Mizoram a chuan Vande Mataram hi saka salovin mi saksa play in atop ma chu ngoi rengin kan ding ani maya Hindu tamna huna chuan national anthem ai ma in an la thu taka nimin khan India ram news agency lian te chuan Sonia Gandhi in chang thumna tanga sakdu lo thu te chu an headline a an hmangani Vande Mataram hi kumsang khazariat somsari panga a Bengali ziak mi Bankim Chandra Chattopadhyaya phu ani in sang khazariat somriat pani khana thon thubu Anandamata atela India in Britain opna laka tanga zalena swaltran tira tanga zalena swal tu te tuipui hlani sang khazakwa somthum pasari khan Congress Working Committee chuan Vande Mataram chang pani te chu India ram minga thil ti na pianga sakni se ti an rota chang masa pani te hi India ram moina le ro puizia fakna ni a chang thumna tang hian Hindu sa kho betu te pathian Durga Lakshmi le Saraswati te telta ka wangin India ram sa kho dang betu te chu helha satura barlui chi an nilo antia kumsang khazakwa somnga national song atana an pom hnuwa po chang masa pani che hi pomania India ram dan pui duang tu Constituent Assembly te point Vande Mataram chang masa pani hi national anthem nen huang khata andani Muslim ho chuan helha hian India ram chu pathian nu anga soyani wangin khautaka pathian pakhat chau bian ni wangin an save theilowa abik takin chang thumna tanga chang rukna Hindu sa khothil len pathian te chiang taka soina chu sa khodang betu te tan sakve chi ani lo ti chu helapum pui India nam hla du lo tu te tran chana nia Hindu ni velo ten India ram dan pui article somni pangana dikna chanvo wan nei freedom of religion nakal antia India ram chu sa khoti big nei lawani na po helha chang thumna tanga chang rukna te hian akalani antiani hetianga ni lai hian Hindu sa kho betu te tan chuan hei ai hla tha hi ombik lawa Hindu te o nang kanlal kan pathian ve ani kumsang kha zakwa somnga pakhata Hindu Paul Bharatiya Janasang dinania chuta tang chuan India ram chu Hindu lal rama siam tumin theito ban chu atangat ngata sangha zakwa somriata Bharatiya Janata Party BJP dinin kumsom thum chuangan be hnuwa kumsang ni le sompali khan BJP chuan India rama rowan rel tana azona tram thumnan India rama rowan rel meka kumsom pani chung rowan rel ta ka chuan India ram parliament session hnungber monsoon session nei zo ta ka khan Prevention of Insults to National Honor Amendment Bill 2026 chu ne taka pasin Vande Mataram chu achang kimin India rama sarkar thilti na hmuna te sakle play to tur anita a national anthem le national song za omna tibor bang zonga omle thilti chu dan hmanga hrem the ani ti kan hretlang vek ome nimina khan minute thum le second som zeta thui Vande Mataram hlaful hi Mizoram Independence Day lobna kan ngai thla a aum zia hrethiam velo tan chon rei ti lo chu han soi sel na tur omlem lo ma se Vande Mataram chang thumna chuan tuin nge I chak lo ti kutmak ta duai somsari in ngun na man choya kol kil le lama tanga le lam thlenga omak ta duai somsari in hmingan au pui chuan mei alang mai ni lo omani onu ber o pathian ilam hoin kan awani hi tuipui le phai zola min run tu te lo dang kir tu chu lo ding chuak la iwai vut kai te chu thing thale to ro khai ti te tela chang li na chuan fin nai nia dan mar phu ini kan lung phu le kan chaw ini a thina khum thlenga kan tharau thok lu ini I hmanga ina chuan hlauna hne a ikuta mei al chu hne na ni a pathian te pathian engkim ti theiani ti te ni a langsar lo takin pathian te chu soi chawin changa na phei chuan Hindu ho hlani ti chu mi mol bertan po hai theiani to lova Durga englal nu chu ini a kut zong zong angun nam phe zor zorini lotus lal thu thlenga Lakshmi chu ini a hlamoi zatam lo chuana choi ve ngai lo phim le chak
luipui ten luang turan chak ngai ni a par moi moina nei tu ini a thimna en tu mal som na eng moi ni ti te ni ta a chang ruk na chuan chu pathian nu chu chatuan thlenga faktur ani thu apuang chuak ta ni engpo ni se nimin kha India rama sarkar ni poimo Vande Mataram hlatluana sakle ti ri ka ni voi khatna ni a nikum khan Prime Minister Narendra Modi chuan India ram hun sang sang huna man na hetiang hi local pui dai to a atum ange in India ram ro rel na insang bera helapum pui hi national song atan puan ani ta a kanla sazel don ti nani helha in saklui tir le zawaya in pomlui tir hi India ram dan pui article somni pangana kal chuan ingei maya chuti chungchuan parliament a hne takin pass ani miau boxi helha wang hian India ram hi ke dar lawang ti soi thei ani lawani bazari lo thlira wangin kan lome